Dobar večer, dobrodošli. Drago se vidjeti u ovako ipak velikom broju za ovakve prilike. Prije svega ću predstaviti paneliste redoslijedom kako će oni izlagati. Zamisao je da svaki panelist ima izlaganje u trajanju do 7 minuta. Nakon kojega će se vršiti rasprava, moguće su pitanja i s vaše strane i razgovor između njih, tako da će to biti jedno aktivno sudjelovanje. Prvi naš izlagač večeras će biti Branimir Urlić, zatim gospodin Mario Rovan, zatim gospodin Arsen Mujagić, za kraj gospođa Vladimira Maskarel. Moje ime je Lucija Grčić, ja večeras sam ovdje u funkciji moderatorice. Dakle, započinjemo sa Branimirom Urlićem, inače doktor znanosti agronomije, član predsjedništva stranke Direkt, koji priča o temi kako je pripremio prezentaciju, ali zapravo potpuni naziv njegove teme je o prošlosti i budućnosti projekta te utjecaju na stanovnike. Pa poslušamo što Brane ima za kazati. Hvala. Dobro večer svima, ja ću biti kaj domaćin, ja sam tu vijećnik u Kotaru Lučac Manuš, pa sve pozdravljam i u to ime. Evo ja ću kratko samo preletiti da znate stvari o čemu se radi, znači o ovoj nekoj priči koja traje od prvog ugovora 27 godina i kako je to sve krenilo. Možeš, Vladimira, molim te. Znači, postoje natječaj 96. prvi na koji su se javljali razni arhitekti. Ovo je malo što sam uspio naći po Google-u, što se može naći u to vrijeme, na koš nije bilo internet, ali evo, arhitekti razni su stavljali svoje ideje. Tako se natječali Kuzmanić s jednim projektom, zatim neki čak iz Beča arhitekti, da bi konačno projekt dobili za natječaj 96. Šverko i Rošin arhitektonski ured, koji su planirali ovako nešto. Uzmite obzir da tu su recimo bila planirane 3 etaže garaža. I imamo nakon toga projekt i ugovor o pravu građenja koji je napravljen, prvi ugovor koji je donesen, koji je potpisan 96. godine. Ako uzmete u obzir, često se o ovom datumu pričalo, 15.11.96. 20 dana donese ugovor potpisan nakon donošenja novog zakona o vlasništvu, ali taj sami zakon je stupio na snagu 1.1.97. znači mjesec i po dana nakon što je ugovor potpisan i sad postoje pravne stvari kojima će kolega Arsen pričati, da li je to pravo građenja isteklo tada ili nije, jer budući je prošlo još 27 godina od tada. Zatim nastavljamo dalje s pričom, novim ugovorom iz 2003. kada je grad ponovo prodao jedan dio svog suvlasništva, znači 1/4 svog suvlasničkog prava građenja koji se odnosio na gradnju garaža i tu je bilo predviđeno da će se izgraditi garaže za potrebe javnog parkiranja na etažama na -1 i -2 kapaciteta 500 parkirališnih mjesta. Što je posebno bitno ako pričamo o parkirališnim mjestima za stanare, po tom ugovoru smještaj vozila budućih korisnika garaže je bilo potpisano ugovor da će Insula osigurati izvan navedenog kapaciteta od 500 parkirališnih mjesta. Znači 500 parkirališnih mjesta javne garaže, a za korisnike tog objekta će tvrtka Insula koja je tada potpisala novi ugovor i koja je sljednik onoga Centar Bonačić će dodatne garaže napraviti. Taj ugovor je potpisan 17.12.2003. godine, znači u nedjelju istječe 20 godina i od ovog prava građenja. Može dalje. Zatim imamo novi ugovor za koji svi hvataju, potpisan 2015. godine od strane grada Splita zastupanog od Ive Baldasara i Centra Brač. Takozvani, to je još neki aneksa ugovora i tako dalje koji je sve to skupio pod jedno. I unutar tog ugovora je dan poslije potpisan ugovor o parkingu gdje se u stvari na koji se sadašnja vlast drži i na kojima govori da će s time osigurati parkiranje stanara, što je najbitnije, ali možemo naglasiti da je tu posebno nagrađeno recimo da će osigurati parkirališna mjesta za stanare, za građane koji stanuju u okružju, odnosno pravne osobe. Znači, recimo u slučaju da budu nudili parkirna mjesta stanarima, ali isto tako mogu nuditi parkirna mjesta hotelu. Pretpostavka je ko će u toj borbi pobijediti. 2008. prije ovog ugovora su izmijenjene GUP i omogućeno je da bude minimalno
500 parkirnih mjesta i to je naravno sve potvrđeno s ovim ugovorom. Na osnovu tog glavnog projekta iz 2015. imamo sada 5 etaža, dok u onom ugovoru prije iz Insule su postojale samo 3 etaže i znači projekt raste, parkirna mjesta mi dalje gubimo. Tu imamo i početak te neuspješne gradnje 2015. godine kad je došlo i, evo, ko se malo duže sjeća, sve se može naći, bilo je kvalitetno se mogu naći početke slike i početaka radova u to vrijeme, došlo je do rušenja kuća, bivše Jadrokamena i tako dalje. I tada smo naravno imali prosvjed građana i našeg gradonačelnika Ivu Baldasara koji je tvrdio recimo točno je da pogoduje investitoru, ali napravio sam sve u okviru zakona, to uvijek slušamo, evo to se ponovili 8 godina poslije. Nije on bio previše tu, nije se previše zamarao izgleda s time, pa je recimo izjavio da je netko je s nekim dogovorio da slijepe ulice postanu prometna, pješački prijelazi i kolnici prometnicama za ulaz, ili 5 ili 10 ljudi nije zadovoljna, pa šta imam s tim raditi, takve neke izjave mogli bi tu ih vaditi još dosta, jel, srećno na internetu sve nađe. Može dalje, molite. Zatim imamo rupu u prostoru i vremenu koja traje 8 godina, znači od 2015. do 2023. Evo ja sam tad nekakav gradski vijećnik ja postavio pitanje šta je s ovom rupom, stanari se okolo bunili, zašto bilo je puno smeća, trave, zašto se ne može to privremeno koristiti za parkiralište. Da bi naravno 2 ili 3 godine, znači nakon što je ta rupa stala i mog pitanja, grad Split odlučio da je to isto gradilišni prostor pa će ga ograditi i potrošit će nekakav novac za rješavanje okolnih nogostupa. Mi u stvari smo nakon toga imali 8 godina zapuštene ledine, trajno izgubljenih 150 parkirnih mjesta i po nekim izračunima oko 1 milijun eura od naplate parkinga. To je nekakva manja pretpostavka, mislim da bi to moglo čak ići i do 2 milijuna eura izgubljenog prihoda za parking, a ne da govorimo da tome da smo izgubili 150 parkirnih mjesta tih 8 godina. Možda ne. Zatim da imamo best team parking, to je evo novo, sve znate što se događa, što se događalo, kakva je vizualizacija tog objekta, rušenje Pelegrinke koje u stvari na neki način i dalo nekakav fokus na ovaj projekt uz sve one prosvjede građana i tako dalje. Imali smo problem sa reakcijom gradske uprave u odnosu kad je gradsko vijeće nije izglasalo izuzeće od zabrane gradnje kroz ljeto i tu je pokazala jednu određenu nervozu gradske uprave, znači koja je u stvari bila možemo reći neshvatljiva za nekoga ko se bori za sve čisto i sve legalno. Može da ne možete. Ako ćemo vratiti se nazad na priču o stanovništvu i stanarima, ovo su neke priče, nekakav broj i gubitak stanara u gradu Splitu. Ako ćemo se fokusirati na sami gradski kotar Lučac-Manoš, iako sad ne bi fokusirao samo na njega, jer taj objekt je bitan kako za grad, tako i za Kotareve, mislim za grad općenito i za Kotareve grad Dobri i Bol. Vidite koje se u roku 20 godina da je sami gradski kotar Lučac-Manoš izgubio skoro 35% stanovnika. Gradski kotar grad još i više, a ja mislim da je gradski kotar Bol isto tu negdje, možda malo ispod Varoša. Ako gledamo dalje što se može dogoditi sa gubitkom i najavama investitora i nekakvom određenom nastupom gradske uprave prema investitoru i laganom davanju dozvola za svakakve dozvole, najmova površina, ulaženja u prostor područja koji nisu pod građevinskom dozvolom, koji nemaju pravo građenja. Pretpostavka je da bi izgradnjom ovog objekta, osim što smo izgubili 150 parkirnih mjesta na prostoru bivšeg parkinga, koji je sad jedna velika rupa, postoji mogućnost gubitka daljnjih 120 parkirnih mjesta na usjeku pruge, 30 parkirnih mjesta u Istarskoj ulici i 50 mjesta u Riječkoj ulici. Znači u Riječkoj ulici je sad ovaj prolaz koji isto bio u medijima zadnjih dana
i borbe za vatrogasni pristup u ovom cijelom redu zgrada, tako i u ovome dijelu Riječke ulice prema dole. Jer kao učimo iz nekakvih grešaka, na jednom od prosvjeda koji se odigrao na ovom križanju, dogradonačelnik je čak i govorio zašto se bunite na parking ako ste svi nelegalno parkirani, pa i šta da vas maknemo, smo samo u stvari legalno vas uklonili. Znači, pretpostavka je kad neko napravi garažu od 500 parkirnih mjesta da neće postoji mogućnost da se neko parkira u ulici od 3 metra širine. Znači, možemo u stvari zaključiti da javne garaže u stvari gube svrhu ako se uz njih grade stanove ili poslovni sadržaj ili još dodatno dovlače promet. Znači, povećavamo pritisak na prostor i zagušenje obodnih ulica. I ovo što sam već rekao, očekivano je znači ukidanje parkirnih mjesta na obodu projekta i te najveći postoje u stvari kako sam već i rekao. Mislim da ovaj projekt trebalo iskoristiti situaciju koju nam pruža Zakon o vlasništvu u bilo kojem dijelu, da se pokuša to pravo građenja raskinuti, nevezano da gradska uprava pretpostavlja da želi napraviti nešto u svom mandatu ili se boji možda nekakvih sudskih tužbi i tako dalje. Mislim da je to jedan od načina da mi pokušamo raskinuti ovo pravo građenja, vratiti ovo zemljište gradu Splitu i na njemu napraviti konačno nešto što nam treba na ovom obodu centra. Znači, ovo je jedna od garaža koja je bila predviđena u rangu sa starim placom, garaži na Bjankinijevoj i garaži Luci, koje bi u stvari riješile promet u mirovanju u centru i u okolnim kvartima. Tako da mislim da ovo napraviti na ovaj način, u stvari smo izgubili jedno od te 3 glavne garaže koje bi trebali riješiti problem centra i samim time smo izgurali ljude i dalje smo ih natjerali da bježe iz grada i da u stvari dobijemo ljušturu koja je ljeti prepunjena, koja nema riješen promet u mirovanju, koja nema riješen promet za stanare i okolni dio grada koji u stvari isto nakon toga zimi ne želi uopće više ni doći taj dio grada, nema ljudi, nema ničega i to smo u stvari svjedoci evo sad svaki dan kad se sad možemo nakon ovoga spustiti u grad i ćemo da je u stvari poluprazno. To je to, hvala vam. Znači, kolega nastavlja. Hvala Branimire. Sljedeći na redu je gospodin Mario Rovan. Gospodin Mario Rovan je inače magistar znanosti, diplomirani inženjer strojarstva, poznat je kao tajnik građanske inicijative Split, a od 2015. se zapravo bavio ovim pitanjem kada je bio tada sam član te iste inicijative. Do umirovljenja je radio kao znanstvenik na sveučilištu u Splitu, odnosno pri FESB-u, a isto tako ima iskustvo i u realnom sektoru. Pa poslušajmo gospodina Marija Rovana. Također, tema je Small Mall d.o.o. i grad Split na Općinskom sudu u Splitu. To je znači jedan okvirna tematika koju ćemo predstaviti gospodin Rovan. Izvolite. Pozdravljam prisutne. To se bavi temom koja je sud, znači pravna pitanja, nisam pravnik, tako da u medijima ne izlazi kao što je izašlo da sam diplomirani inženjer građevine, da sad izađe da sam diplomirani pravnik. Dakle, ovdje se radi o postupku osiguranja dokaza koji se vodi na prijedlog Small Malla, a njemu je cilj u biti zaobići jedan dosta veliki trošak osiguranja zgrada Međašnika. I to vam je ovdje suma, znači za 14.200 eura ovih ovdje 9 građevina pregledam, to je negdje oko 1.500 eura po zgradi, a ne plaćam osiguranje zgrade u toku izvođenja radova, to je znači 4 godine moram plaćati osiguranje, plus toga jamstveni rok 5-10 godina, što je puno veći iznos. To je tipično što rade građevinari, na taj način sami sebi smanjuju trošak investicije, a na štetu naravno Međašnika. Obično kad se vode ti sporovi, ovdje se osiguraju dokazi, nakon toga se mora pokrenuti redovni postupak. U tom redovnom postupku on traju, međuvremenu firma otiđe u stečaj likvidaciju i na kraju se ne možete naplatiti. Znači radi se o jednom klasičnom građevinskom triku građevinara. Ovdje je interesantno to da je tu kao 117.
pozvan na očevid grad Split, zastupan po gradonačelniku Puljku, i na očevidu koji se tu održavao, od poslije je bio za 6.7. Se nije pojavio on, niti je poslao nekoga punomoćnika, niti je nakon toga stavljen nikakav podnesak u predmet. Znači u ovom trenutku na sudu nema uopće dokaza da grad Split je uopće zainteresiran za ovaj postupak i da ga je briga na kraju krajeva šta je s njegovom imovinom. Očevid je dakle održan 6.7. i dalje se nije održavalo iz jednostavnog razloga što su tada na očevidu stanari, odnosno ti suvlasnici, podnijeli prigovor. Možemo dalje. Sam postupak je išao na podnesak, je predlagatelj, to je Small Mall, kojeg zastupa Ibrica Zulfi Karpašić. I sad ima tu jedna čudna situacija, evo sad ćemo biti ovako, imamo ovdje da izjavljuje da ima pravo građenja na 6 čestica. Onda kaže da će graditi po građevinskoj dozvoli koja ima dozvolu za 7 čestica. A onda daje dokaz o upisu prava građenja za 4 čestice. Zato onda ova ovdje 7/7 nije isto 6/7 i 4/7. Šta se tu muti, šta se tu krije? Šta je iza toga? Znači sad se pojavljuje se suvlasnici, oni nemaju niti tjedan dana za doći na očevid i sad se pripremi i sad razriješi šta je ovo. Šta je pjesnik htio reći? Očito se radi uopće o nedosljednosti. Znači tu nešto u tom projektu ne štima. I tu se postavlja još pitanje, ovdje je centar Brač, kad se gleda dozvola je centar Brač, nema nigdje Small Mall. Kako se to prenosi? Po članku 127 Zakona o gradnji se prenosi sa ugovora između centra Brač i Small Mall. Na sudu tog ugovora nema. A tražili su suvlasnici da se dostavi. Također, treba dokazati i kroz zemljišne knjige, znači uknjiženo pravo građenja, imamo samo 4 čestice. Znači ne može nikako dokazati. Tu nešto ne štima. Onda. I sad dolazimo na napisnu ploču gradilišta. Od onih 7 čestica za koje je izdana dozvola za građenje, ta tu nije. Ona nije upisana među tih 7. Ona je ekstra. A investitor kaže ja ću graditi na toj 7. čestici. I stvarno gradi. Dakle, to je opet, moram ima 7/7, imam za 6 čestica, a onda kaže evo ima na ovu 7, ali to nije 7/7. Uknjiženo je 4, nije uknjižena niti jedna. Znači ova čestica nema uknjiženo pravo, niti je podnesen prijedlog da se uknjiži pravo građenja. Znači imam za 4, ovamo prikazujem 6, a treba mi 7. Nešto ne štima. Neko nekoga vara. Onda. Sad dolazimo do ovoga, ovo je iz 2015. Znači na tu dozvolu, to je izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta, znači u tehničkoj dokumentaciji i postoji projekt zaštite građevinske jame. I u tom projektu vidite ovdje sidra Riječka ulica, Vukovarska ulica i ovdje ulica Domovinskog rata i ovo ovdje je arheološko nalazište. Zato nema dozvole konzervatora, nema dozvole za građenje, nema ni prava građenja. Ukupno u igri 16 čestica. I ovo je podnesak, odnosno prigovor od suvlasnika. Ovdje se najprije na temelju članka 127 Zakona o gradnji se traži dokaz da je prenesen projekt sa centra Brač na Small Mall. Do dana današnjega nije dostavljen dokaz sukladno Zakonu o gradnji. Dostavljen jedan drugi, to ćete vidjeti kasnije. Zatim ovdje je dokaz pravnog interesa.
Znači ja moram dokazati pravni interes nekakvom dozvolom za građenje, pravom za građenje i onda su tu navedene čestice. Između ostaloga traži se i za onu česticu koju je dopisao. I za svih ovih 16 što sam spomenuo. To ih dokaza na sudu u ovom trenutku ne. Znači bio je obvezan Small Mall dostaviti dokaze da ima pravo. I onda ima aktivnu legitimaciju da može graditi. Međutim, do sada toga nema. I ovdje imamo na kraju što je vezano za zaštitu kulturne baštine. To je normalno, ide za svaki zahvat, treba konzervatori dati svoje posebne uvjete. Još uvijek se kopa, odnosno rade zemljani radovi pod nadzorom konzervatora. Konzervatori do dana današnjeg još nisu izdali konačno rješenje. Znači ne znamo konzervatorski uvjet. A u samoj dozvoli piše da tek kad oni izdaju se može dalje raditi. Dakle, tu imamo još problem što se radi o dva zaštićena kulturna dobra, to je Vila Plevna koja je među onih 10 zgrada. I isto tako je još i arheološko nalazište u ulici Domovinskog rata gdje idu sidra. I ostaje još ovaj dio, to je sve po članku 135, a to je u biti vođenje evidencije o gradilištu, šta se tu događa, kako se događa. Po informacijama koje imam, a tražilo se tu građevinski dnevnik jer je još 2015. je napravljena šteta na zgradama i nije popravljena i onda se tražio građevinski dnevnik. Znači građevinski dnevnika nema i čujem da grad Split ima problem radi utvrđivanja nekakvog prebijanja nekih računa zbog toga što nema građevinskih dnevnika. To posjeća na ono kad su falili toplički dnevnice. To je to, a sve skupa, kada ovo gledamo, može biti kažnjivo po članku 162 zakona o gradnji i tu je, ajmo dalje. I to je baš ovaj dokument. Tu je već, imamo prekršaj investitora Small Mall. Dakle, opet imamo da 7/7 nije 3/7 i 4/7. Naime, o čemu se radi? Traži Small Mall da se prenese investitora sa centra Brač, da se prenese na njega. I onda to dokazuje. Interesantno. Podnese prijedlog 13.4. Onda 18.4. tek dostavi izvadak iz zemljišne knjige, a ovdje se odnosi na pravo građenja i odmah mu je sutradan izdano rješenje, a u tom je uknjiženo građenje samo na 3 čestice. Znači od onih 7 šta ima samo 3. Po članku 127 zakona moram imati dokument. Svi do sada u biti investitor, jedan kad prelaze na drugi su radili ugovor. Znači prebacujem investitora ovoga, a ovo uvjeti su ti, obveze su te i tako dalje. To su dosta komplicirani ugovori, ali svi postoje. Ovdje ga nema. Ko je onda na kraju vlasnik? Još se nalazimo u stečaju. Small Mall je u stečaju. U stečajnoj masi. Je li iskazana vrijednost investicije? Niko ne zna koliko. Centar Brač je u stečaju. Ne, Small Mall. Small Mall je u stečaju. Small Mall izašao iz stečaja u stečajnoj nagodbi, to ćete vidjeti, poslije 80% svega gubi grad Split. Dakle, radi se o tom rješenju, znači ovo rješenje je u gradu izdano protuzakonito. Znači, po 2 osnova koja ima na članku 127, niti jednom nije izdano. Znači, niti ima ugovora između bivšeg i sadašnjeg investitora, niti mi odgovara broj čestica. Imam samo za 3 dokaza. Ovdje mi piše da je na osnovu toga. Nikakvih drugih dokaza nema. Ovo se sve nalazi na sudu. Znači, ovo je bio odgovor na sva ona pitanja o Small Malla. Ja imam pravo. A u biti je dokaza da je neko u Banovini nešto radio krivo. Pogrešno. Namjerno ili nenamjerno. By the way, gospođa koja je napravila
nakon 11 dana od ovoga je bila otišla u zatvor. Zbog druge stvari, ne zbog te. Zbog druge, I Dobro, ovdje to je bilo je taj pritvor, prekršaj, dakle nakon 15 dana, kad se promijeni investitor, mora se prijaviti. Prijavljen nakon 16 mjeseci, kazna je tu negdje, ne znam, varira, od 20 do 50 tisuća kuna. Znači to je već u prekršaju. I sad sve to kad sumiramo, ovo se isto nalazi pravna karta na sudu. Evo imamo ovakvu situaciju. Dakle, ono što se trenutno događa, to je baš to tu kopanje, koje nije dozvoljeno, nema pravo građenja, nema dozvolu za građenje. To je ovako izgleda. Znači, nema ni dozvolu, ni pravo, ni građenja, a ti mora biti 1/1, nema. Zemljišna 45-44, to je ovdje pristup na cestu, mora imati. To mora imati lokacijsku dozvolu za pristupnu cestu, nema. Nema ni pravo građenja. Po tom osnovu ima po drugom, tu je uvjetovano pravo građenja, ali jednim drugim dokumentom, gdje tek kad dobiju uporabnu dozvolu, to pravo građenja se briše i sve prelazi pod grad Split. Naravno, jer to je javna površina, onda ti to da. I onda je ovaj ovdje problem, ovo je izvan ulično parkiralište, ono bi trebalo postati cesta. Također bi trebalo malo lokacijsku dozvolu, nema. I jasno je da je onda, kad gledate, cijela ta gradnja ima ove dvije točke, u obe točke ne možemo doći sa vozilom. Znači napravimo garaž, ne možemo ni ući ni izaći. Jer ne smijemo graditi na tim površine, ne smijemo biti javno prometne, kolne javno prometne površine. I onda imamo ovaj problem tih 16 čestica famoznih, to je ovo sve crveno. To su ta sidra. Za koja nije osnovano ni pravo građenja, niti ima dozvolu za građenje. I na kraju sve zajedno, do sada još uvijek nema dozvole konzervacije. A gradi se. Imamo sve papire. Dalje još jedna. Evo ga. Samo ovdje, konačno da vidite šta se tu još događa. Small Mall d.o.o. je završio u stečaj i onda se prihvaća plan restrukturiranja. U tom planu restrukturiranja komunalna naknada gradu Splitu 14 milijuna kuna, 80% je otpis. Znači u ovom trenutku je grad Split izgubio 11 milijuna kuna. Preko 11 milijuna kuna čisti gubitak. To je negdje oko 1.494.000 eura, a naknada za pravo građenja koje je dobio je manje od toga, 1.386. Znači u ovom trenutku je grad Split u gubitku. Vodi se postupak, jer je Small Mall tužio grad Split, tako da je upitno i ovo ovdje, taj iznos. Znači može biti gubitak još i veći. Najvjerojatnije će biti još i veći. Tako da sve skupa, kad gledamo, ja ne znam što bih kazao, šta je pravi zaključak. Nešto je tu trulo u državi Danskoj, što bi se rekli. Evo, to je bilo za kraj. Evo trenutno, znači, tačna situacija. To je ta čestica na kojoj se ne smije graditi, nema znači pravo građenja, nema dozvolu za građenje, gradi se, a ovdje je još na dodatne čestice, one druge iza, od Riječke ulice, se buši. Znači idem u podzemlje tih čestica bez ikakvog odobrenja za građenje i dozvolu. Prava građenja. Ni prava, ni dozvolu. Dakle, radimo bez prava i dozvole, građevinska inspekcija ne reagira, DORH ne reagira, idemo dalje. Na kraju će završiti kao i ovi najveći neboder, bespravna gradnja će kako tako nekako biti legalizirana. Eto, zahvaljujem na pažnju. Hvala. Pitanja poslije. Hvala gospodinu Rovanu. Sljedeći na redu je gospodin Mujagić Arsen. Inače, gospodin Arsen je aktivist iz Malog Lošinja, član vijeća stranke Javno dobro
te piše i bavi se društvenim fenomenima i sveprisutnim devijacijama. Tema njegovog večerašnjeg izlaganja je pravo građenja. Gospodine Mlagić, izvolite. Hvala lijepo. Prvo bih rekao da je gospodin Rovan samo načeo fenomen ove gradnje koji u principu nije moguća. Uvodno bih htio reći da nakon 27 godina, nakon 5 promjena nositelja prava građenja, nakon 4 stečaja, nije moguće danas na Madošu graditi ovo što se danas gradi. Budući nemam prezentaciju nikakvu, probat ću biti slikovit. Znači, ovaj slučaj najslikovitije i najkraće bi se mogao objasniti kao jahanje mrtvog konja. Mrtvi konj je pravo građenja. Pravo građenja ne postoji. Ne postoji već po meni 27 godina, po nekima i nešto kraće. Znači, početni ugovor o pravu građenja je potpisan 1996. godine, prije nego što je stupio na snagu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji je donio Sabor i koji je stupio na snagu 1.1.1997. godine. Znači, 1996. godine sklapa se početni ugovor o pravu građenja prema zakonu kako se zvao zakon o vlasničkim pravnim odnosima. To je bivši jugoslavenski zakon. Znači, u tom zakonu nije regulirano uopće pitanje prava gradnje kao stvarnog prava. Kao stvarna prava se navode nekakva druga, ali nema reguliranog stvarnog prava. Znači, taj ugovor je u nekakvom pravnom vakumu. Od 1.1. stupa na snagu Zakon o vlasništvu koji regulira pitanje prava građenja. Ali ovaj prvi ugovor o pravu građenja je u principu ništavan. Znači, izvan je pravnog sustava, ne poziva se, nema utemeljenja u tada važećem zakonu, ali suštinski problem je da je ugovorom pravo građenja grad Split dao pravo građenja na javnom dobru cesti, što je teoretski nemoguće, i dao ga je na tuđem vlasništvu. I tim ugovorom su regulirane obaveze. U naravi ovaj ugovor je u principu ortački ugovor. Ali krenemo i pođemo od toga da je to ugovor o pravu građenja. Nakon 7 godina, nakon što se ništa nije desilo, imamo prijenos prava građenja sa Centar Bonačić, koji je bio nositelj prava građenja prvom ugovoru, na Insula d.o.o. I sad, iz tog prijenosa i ugovora je vidljivo da nositelj prava građenja CBM nije ispunio svoje obaveze prema osnovnom ugovoru. Znači, nije izgradio objekt. Krajnji rok za izgradnju tog objekta je bio 1.6.1999. godine i imao je obavezu platiti otprilike 2 milijuna eura preračunato za pravo građenja, cijenu pravo građenja. Ugovorom o prijenosu se utvrđuje da onaj koji je prenio pravo građenja, to je Centar Bonačić, nije izgradio objekt, nije platio cijenu prava građenja i nije ispunio obaveze, ali prenosi, grad prihvaća novoga nositelja prava građenja. Znači, nakon 7 godina, nakon što nisu ispunjene obaveze prema gradu, nije izgrađen objekt, nije plaćena naknada za pravo građenje i pored toga što u osnovnom ugovoru stoji obaveza, odnosno zabrana da se pravo građenja može prenesti prije izgradnje u roba u fazu, znači vrši se prenos prava građenja koji nije bilo moguće prenijeti zbog odredbe ugovora. Ali kako su riješili taj problem koji sprječava da se prenese ugovor, tako da su aneksom poništili aneksom 6 poništili sve prethodne anekse i sve odredbe osnovnog ugovora koje nisu u skladu sa ovim aneksom. Znači, ono što im je bio problem, što je bila smetnja za prijenos prava građenja, to su jednostavno izbacili. Znači, napravili su pravnu čaroliju da omoguće prijenos prava vlasništva koju, rekao sam, u naravi ništa od početka, ono stvarno ne postoji, ali to nepostojeće i ništa pravo su prenijeli na novog
nositelja prava građenja, koji opet nije ništa po tom ugovoru ispunio. Nakon toga imamo još jedan prijenos, ugovor o tome nemam, sa Insule na Adut nekretnine, koje su otišle u stečaj, ali su te Adut nekretnine prenijele pravo građenja opet nekakvom čarolijom na Centar Brač. I sad je to jako interesantno. Znači, kako je Centar Brač, kako je grad Split prenio pravo građenja na Centar Brač? Opet jednom pravnom vratolomijom, tako što je Centar Brač ustupio gospodarsku cjelinu Adut nekretnine su ustupile gospodarsku cjelinu na Centar Brač. Gospodarska cjelina vam je imovina sa svojim obavezama. Pravo građenja je pravo, nije niti nekretnina, niti imovina. Znači, grad Split, mislim da je bio Baldasar, gradonačelnik je prihvatio da je pravo građenja, da je gospodarska cjelina isto što i pravo građenja. Znači, gospodarska cjelina, evo ću vam dati definiciju gospodarske cjeline prema opće poreznom zakonu. Opći porezni zakon kaže da je gospodarska cjelina ukupna imovina i obveze koja poslovno i organizacijski daje obilježja samostalnog subjekta sposobnog samostalno poslovati. Znači, Adut nekretnine ima samo 1/4 udjela na Manošu. I sad ta 1/4 prema gradu Splitu koji je dio nekakve cjeline, je samostalna gospodarska cjelina. Znači, nemoguće, to je obmana. I temeljem tvrdnje da je gospodarska cjelina jednako pravo građenja, da je pravo građenja jednako gospodarska cjelina, oni izvlače zaključak da je zbog toga Centar Brač pravni slijednik Adut nekretnina. To je opet pravna čarola, to je nemoguće. Centar Brač opet odlazi ili ide u stečaj, izlazi iz stečaja nekakvim manevrima i pripaja se ovom zadnjem nositelju prava građenja, Small Mallu. Znači, i sad imamo situaciju, znači da je Small Mall nakon nepostojećeg i ništa prava građenja, nakon prenosa na Insulu koja nisu postojali uvjeti za prenos prava građenja, nakon pretvaranja gospodarske cjeline u pravnog slijednika dolazimo do Small Malla, koji danas gradi sa dozvolama koje smo vidjeli kako gradi. Ono što vrijedi reći da neovisno o tome da li je ovo važeći ugovor ili možemo računati da je novi ugovor napravljen 2003. Prema zakonu o vlasništvu rok za izgradnju objekta je 20 godina. Odnosno članak 294 kaže da ne bude li na pravo građenja izgrađena zgrada u roku od 20 godina od osnutka tog prava, vlasnik opterećene nekretnine može zahtijevati da se ono ukine. Ako ništa nije posebno određeno, odluku o ukinuću donijet će sud na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine, bez obzira na pravni temelj na kojem pravo građenja bilo osnovano. To znači, nakon 20 godina od prava građenja, ako se zgrada nije izgradila, vlasnik, onaj koji je dao pravo građenja, može od suda preko suda dobiti odluku o ukidanju prava građenja. Znači, od 15.11.2016. godine ili od ponedjeljka grad Split može zahtijevati prema članku 294 raskidanje ovog ugovora o pravu građenja. Zašto to ne radi, to ne znam. Zašto se dalje jaše taj mrtvi konj, to ne znamo. I sad, Small Mall počinje raditi i da bi mogao raditi, sadašnji gradonačelnik ili sadašnja vlast opet ide na ruku tom investitoru
na način da mu daje u zakup zemljište koje mu je potrebno za radove. I to mu daje zakup bez javnog natječaja, što je po članku 391 Zakona o vlasništvu nemoguće. Znači svaka nekretnina grada može se davati, odnosno raspolagati s njim isključivo putem javnog natječaja. Znači nema šanse da grad direktno nekome da u zakup bez javnog natječaja zemljište. Ovdje je dodatni problem da se radi o općem dobru, o javnom dobru opće upotrebi, znači ulici. Na ulica ne može trpiti stvarna prava. Znači to je još jedan razlog zašto je taj ugovor o zakupu zemljišta nezakonit. Postoji mogućnost da se na komunalnoj infrastrukturi koja je javno dobro opće upotrebi zasnuje nekako stvarno pravo, ali to može biti isključivo odlukom gradskog vijeća. Znači ne može gradonačelnik ili bilo kakvi pročelnik dati u zakup bilo koji komad, bilo koji kvadrat zemljišta koje je u javnoj upotrebi. To bi bilo, probao sam biti sažet, ne znam da li sam uspio biti. Hvala gospodinu Mujagiću, kasnije ćemo nastaviti na pitanja. Prije toga zamolila bi gospođu Maskarel kao našu posljednju izlagačicu večeras. Dakle, gospođa Vladimira Maskarel je diplomirani inženjer građevine, inače je poznata i aktivna u udruzi Za nas, u Pedarskoj udruzi, poznata je u javnosti i iz inicijative Javno je dobro, a koja je prerasla i u stranku Javno dobro, čija je predsjednica. Gospođo Maskarel, izvolite. Znači, ja ću malo revijalno, ovo je bilo prekomplicirano sve zajedno. Znači, vidjeli smo sad na ovom novom gradilištu, imamo tablu i na tabli piše građevinska dozvola. I sad idemo pogledati koje su to 3 građevinske dozvole koje su navedene na toj tabli po kojoj se danas gradi. Znači, lijepo piše da je gradilište prijavljeno 16.5.23. I idemo po redu. Prva građevinska dozvola je u stvari, kad vi nađete šta je pod ovom klasom ovdje, ali ovdje vam ništa ne piše, piše klasa 361, bla bla bla, to je u stvari izmjena i dopuna glavnog projekta. To nije građevinska dozvola, to je izmjena i dopuna glavnog projekta. Ajmo dalje. Znači, na temelju kojeg zakona je izdana izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta? Ta prva od 2015. Ja krećem tu negdje, 2008-2015. Lijepo piše da je izmjena i dopuna glavnog projekta izdana po zakonu o gradnji. Šta se događa? Zakon o gradnji i prostornom uređenju je bio jedan na snazi za oba dvije stvari zajedno od 2007. do 2013. 1.1.2014. on se dijeli i ostaje samo zakon o gradnji i zakon o prostornom uređenju. Sad, znači oni su 15. već ušli u taj novi zakon koji se podijelio i ne mogu više onu staru dozvolu koja je izdana, odnosno opet nije dozvola, nego su isto imali potvrdu glavnog projekta, mijenjati i dopunjavati po zakonu o gradnji i prostornom uređenju, nego već prelaze na taj novi zakon koji se zove Zakon o gradnji, međutim tu rade poveznicu. Ovo je bilo 9.3.2015. Imamo dalje. U toj izmjeni i dopuni, za razliku od ove koja se događa 21. o čemu je Rovan pričao, pišu različiti ti i navedeni su dokazi pravnog interesa. Pravni interes za građenje vam je kad radite svoju kuću. Onda kupite plac ili vam neko od familije da to, ali napiše evo ti možeš tu graditi moju kuću. Ako se radi o, ne znam, pomorskom dobru, moraš imati koncesiju. Ako se radi o ovakvoj stvari, moraš imati pravo građenja.
Znači, pravni interes se dokazuje prije nego što se ide u izmjenu i dopunu građevinske dozvole. I to je jako bitno. Znači, 15. su oni pravo ili krivo, ali pokušali su dokazati da imaju pravni interes prije nego što su mijenjali glavni projekt. To je po zakonu, starom zakonu iz 7. bilo recimo jednako vrijedno građevinskoj dozvoli po novom zakonu. Ajmo dalje. Znači, ovo potpisuje ova gospođa koja je otišla malo na odmor i naravno Teo Vojković koji je branio ove izmjene i dopune, objašnjavao je ljudima kako je to sve unutra super i kako su oni to dobro napravili. Idemo dalje. Znači, sljedeća je odmah bila za 4 mjeseca. Ova građevinska dozvola izmjene i dopuna glavnog projekta, to vam je ovaj drugi papir, može odmah dalje. I sad tu opet vidimo zakon o gradnji, ali se vezuje na zakon o prostornom uređenju i gradnji. Znači, opet smo u 2015. Ajmo dalje. I sad dolazimo na 21. To je ovaj treći. I vrti dalje. Ovdje više ne vidimo zakon o gradnji i prostornom uređenju. Najedanput se on više ne navodi. Znači, više nismo u onom starom zakonu, nego najedanput imamo izmjenu i potvrdu glavnog projekta po novom zakonu. Ponovo ista osoba potpisuje izmjenu i dopunu glavnog projekta. Pitanje je zašto bi 21. netko uopće radio izmjenu potvrde glavnog projekta ako ima građevinsku dozvolu. Ali on nema građevinsku dozvolu i čitava caka je u tome da on 15. nije imao građevinsku dozvolu, a nije je imao ni 21. Jer Small Mall je kao preuzeo centar Brač i kad preuzmete neku firmu i investiciju, onda promijenite samo naslov na rješenju građevinske dozvole. Nikakve nikakve potvrde glavnog projekta vam ne trebaju na to. Nije bitno ko je projektant, ko je to sve izradio, naprosto uzmete rješenje, građevinska dozvola, ja sam kupio od Pere ovo, sad evo vam ugovor o kupovini, prenesite to na moje ime. Ništa se drugo ne radi. Kod ovoga ne znaš po kojem zakonu, ne znaš zašto, ali znaš. I ovdje lijepo piše. Znači, oni rade rješenje o izmjeni potvrde glavnog projekta da bi promijenili sa centra Brač na Small Mall. Svi zakoni u građenju kažu da pravni interes moraš dokazati prije nego što ideš u izmjenu, da je to uvjet za izmjenu, a ne može biti izmjena opravdanje za promjenu vlasništva. Idemo dalje. Ono što se trebamo pitati cijelo vrijeme, da li smo sad po zakonu o gradnji ili smo po zakonu o gradnji i prostornom uređenju. Na tematskoj sjednici je bilo o tome gomilu riječi. Teo Vojković je jako puno o tome pričao i on je stalno govorio kako mi gradimo po izmjeni i dopuni glavnog projekta. Znate, to je stari projekt, on je započet 2008. i tu se mora nastaviti po zakonu po kojem je to izdano. Ali ako je tako, zašto si radio zakon o gradnji i nigdje više ne spominješ stari zakon? Dogovori se sam sa sobom, jel radiš po zakonu iz 14. ili po zakonu iz 7. Ajmo dalje. To sam već rekla. Znači, pravni interes mora biti prethodno iskazan, dakle prije izmjene. On je prije izmjene morao imati preneseno pravo građenja na sebe. O tome je Mario malo detaljnije govorio. Vrati mi, molim te nazad. Ovo rješenje Trgovačkog suda o pripajanju društva Centar Brač
u small mallu nije dokaz prava građenja koji je pravni interes. Jer rješenje Trgovačkog suda o pripajanju, nakon čega je Centar Brač nestao, a ne postoji nijedan ugovor s kojim je Centar Brač rekao ok, ja predajem pravo small mallu. Ne postoji nigdje neko rješenje da je Centar Brač imao tu imovinu prije stečajnog postupka i da je sa njom izašao van, ni s pravom građenja, ni sa projektnom dokumentacijom. I onda je vrlo interesantno kad ovako prenosiš to pravo građenja na novu firmu i na pitanje na tematskoj sjednici, to je meni bilo jako interesantno, na temelju čega ste to napravili. Teo Vojković je odgovorio, mi smo to napravili po Zakonu o upravnom postupku koji kaže da službenik koji radi na predmetu ima diskreciono pravo odlučiti šta on priznaje kao dokument. I napismeno je to isto odgovorio na pitanje vijećnika. I to je fenomenalni odgovor. Znači, jedan referent u Banovini kaže dobro, tebi ću priznat, tebi vjerujem, ajde, možeš graditi. To je tvoje. Drugoga ćeš tražiti 20 papira i to je diskreciono pravo. Nema zakona s kojim se dokazuje pravo građenja, nego je to pravo referenta u Banovini da on odluči šta će prihvatiti. I tako je gospođa Ljiljana Kopešić zaključila da će ovo rješenje Trgovačkog suda za nju biti dosta. A Teo Vojković je potvrdio da ona nema pravo tako zaključivati. Ajmo dalje. Zato ona sad gledala je tada kroz prozor na Bilicama, ne kroz prozor svoga stana. Ne zbog toga, nego zbog nečeg drugog, nego hoću reći da je to taj. Dajemo službenik, onda službenik zaglavi nakon pol godine negdje. Tako je, ali kad krene istraga. Pa službenik u principu nikad sam to ne radi, mora biti neko da ne radi, ali na kraju sve što je to napravio, piši propalo, ostane sve što je potpisao. Znači, ono što smo pitali, pravo građenja je, i ovo o čemu svi pričamo, gdje je velika lova, sad ističe, znači sutra, 17. za 3 dana, 17.12. Pravo građenja se može oduzeti sudskom odlukom. Znači, grad Split mora tužiti, dobio bi vjerojatno da se oduzima pravo građenja. Međutim, pravo građenja ne vrijedi ništa bez građevinske dozvole. I tu ide glavna malverzacija Banovine koja se dogodila. Ako oni nemaju građevinsku dozvolu, šta će im pravo građenja? Oni nemaju šansu u 20 godina bilo šta napraviti, a kamoli završiti. Oni nemaju šanse izvaditi građevinsku dozvolu, nego samo mijenjaju taj glavni projekt i vezuju se na stari zakon, a u biti pišu po novom zakonu. Oni stvari sami ne znaju kako bi izmuljali da imaju papire i dozvolu za gradnju. I sad nastaje sljedeći problem. Po ovom zakonu starom, na koji Teo Vojković inzistira da se svi papiri odnose, postoji obaveza plaćanja svih doprinosa da bi vrijedili papiri za građenje. Znači, izmjena i dopuna glavnog projekta se može raditi isključivo odnosno po njoj se može graditi isključivo ako je komunalni doprinos plaćen. I tako je po ovom zakonu. Po ovom zakonu ne moraš platiti odmah. Pitanje je po kojem zakonu oni grade. Po kojem su ti papiri koje su izdali pravi ili krivi. Jesu li se vezali na stari ili su se vezali na novi. Vojković je na toj tematskoj sjednici 10 puta ponovio, idemo dalje, da se radi po starom zakonu. I onda sam ja išla gledati šta se događa ako se radi po starom zakonu. Znači, stari zakon, članak 219, kaže decidirano. Ako je investitor
dostavio dokaz uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu te građevinskoj pristojbi prema posebnom zakonu. Da li je investitor to dostavio? Nije. Zato ni nema građevinsku dozvolu prije 15. Kako se onda može pristupiti izmjeni i dopuni nečega što ne postoji, jer nije plaćeno? Ajmo dalje. Jesu li danas plaćeni doprinosi? Ja ne bih rekla da jesu. Centar Brač ih nije platio. Ovi prije ih nisu platili. Centar Brač je brisan iz trgovačkog suda i tu je sljedeći problem. A onda je Small Mall otišao u stečaj. Ajmo dalje. Idemo se vratiti opet na ovu dozvolu od 15. Ovo je suma koju investitor tadašnji nije platio. To me je Rovan već pričao. Ali ako nije platio, njim ne vrijedi građevinska. Onda je Small Mall otišao na kraju u stečaj i u stvari Centar Brač, pardon. I na kraju ispadne da neće ni platiti, nego 20% će platiti, a ovo neće. Pa nema problema, ne mora platiti. Ali mu ne vrijedi građevinska dozvola. Ako mu ne vrijedi građevinska dozvola, ne možeš graditi. Ako ne možeš graditi, ne vrijedi ti ni pravo građenja. Možemo dalje. Sad bi rado da mi pustiš onaj video. Ako možeš. Ja se nadam da ćete čuti. Što mi imamo na sudu, Ali ovdje mi kriva. Na ovom ekranu. Samo je radi propasti firma koja je vodila radove, da dio radova nedostaju građevne knjige što mi odbijemo platiti. Zato što ti je ovo prezentacija. I onda smo rekli sud će odlučiti da li ova dokumentacija koju oni imaju je dovoljna, nama nije. Sam samo spustio, sam to. Ja sad. To vam je iz te tematske sjednice 16.6. Imamo na sudu jedan spor s njima gdje i oni priznaju da moraju platiti. Samo je radi propasti firme koja je vodila radove, da dio radova nedostaju građevne knjige što mi odbijemo platiti. Onda u njima argumentirati. I onda smo rekli sud će odlučiti da li ova dokumentacija koju oni imaju je dovoljna, nama nije dovoljna za priznati ulaganje. Ostave neki milijun i nešto kuna sporno, znači 6. Pročelnica Grlić će to kasnije detaljnije. Ima znači samo jedan spor oko nekakvih ulaganja koji su oni trebali prebiti, za nešto što su trebali platiti. Tu je ima određena cifra koja je sporna, koja će se utvrditi sudski, ako su dužni platiti, ako nisu dužni platiti, da mi moramo prebiti. Sad idemo iz početka. Čujete, prebiti, dogovaramo se, ne dogovaramo se, platit ćemo, nećemo platiti, pa ćemo im to, ovo, ono. Grad Split je tužio investitora, ne znam koje, 13. zbog neplaćanja. Grad Split je dobio tu presudu u kojoj je jasno rečeno da investitor mora platiti kompletan iznos svih naknada koje su propisane i izračunavaju se po datumu kad je tražio građevinsku dozvolu. Šta se događa? Oni su vadili te prve papire 2008. 2008. je vodna naknada bila enormno visoka. Onda je ona pala kasnije na polovicu, na trećinu. I oni su 13. shvatili da su u biti popušili ogromne pare, jer imaju papire iz 8. a 13. bi trebali manje platiti. I onda su krenuli neke izmjene, dopune, bla bla bla, i htjeli su platiti po tom novom. I zato su tužili sudu, grad Split, da neće platiti te neke novce koje su bile 3 puta veće iz 8. nego da žele platiti ove nove novce po novom zakonu koji je dao manju cifru. Međutim ih je sud odbio i rekao je, vi da bi bilo šta dalje radili, morate prvo ovo platiti da vam to vrijedi. Jer vam inače ne vrijedi dozvola iz 8. Znači sve promjene građevinskih dozvola, dopune, izmjene glavnog projekta i što god hoćete, se ne mogu raditi jer ne postoji dozvola, jer nije, pobogu, plaćena.
Ajmo dalje. Znači, po starom zakonu nije plaćeno, ne može se graditi dok se ne plati. Ne može se ni mijenjati ono što ne postoji. E sad, ja ostavljam mogućnost, s obzirom na različite varijante koje su pričali Teo i Vojković i Bojan Ivošević na sjednici toj tematskoj, da se grad Split možda hoće i predomisliti, pa reći ok, ali znate, ova zadnja nam je po novom zakonu, pa smo to mi prešli, pa ajmo vidjeti po novom zakonu šta se događa. Ajmo dalje. Znači, mi nemamo građevinsku dozvolu, imamo potvrdu glavnog projekta koja se mijenja 21. I pogledamo novi zakon i sjetim se načelne suglasnosti koju je Teo Vojković stalno spominjao. I stalno se pozivao na tu načelnu suglasnost jer on radi po onom starom zakonu. Međutim, ako radi po novom zakonu, ona prestaje važiti danom stupanja na snagu tog novog zakona od 1.1. I jer nijedna građevinska dozvola nije izdana. Nemamo građevinske dozvole. Znači, načelna dozvola izdana na temelju ranije važećih zakona, na temelju koje nije u roku od 5 godina od dana njene pravomoćnosti podnesen zahtjev za izdavanje barem jedne građevinske dozvole, odnosno potvrde glavnog projekta, prestaje važiti. Ajmo dalje. E sad, znači ako idemo na taj novi zakon od 1.1.2014. Evo ovdje. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju od 3 godine od dana pravomoćnosti dozvole. I tu nastaje glavna malverzacija koju je Banovina napravila. Svi znamo da se 8 godina nije radilo. Da se ništa nije tamo radilo do ovog proljeća. I da je bila ledina, da nije bilo nikakvih aktivnosti na tom gradilištu. Nije bilo ni ugrađeno. Pa nije bilo ni gradilišta, tako? To je nam ono pitanje. Znači, po tom novom zakonu, koji vam i piše na ovoj potvrdi glavnog projekta iz 2021. Zgrada, ovisno o skupini u kojoj je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevine čestice biti dovršena u sljedećem roku. A koju god da skupinu pogledate, isteklo je. Ako se nakon izdavanja građevinske dozvole promijeni investitor, novi investitor je dužan u roku od 15 dana od dana promjene zatražiti izmjenu građevinske dozvole u vezi s promjenom imena. Građevinske dozvole. Ok, evo kaže da je potvrda glavnog projekta isto što je građevinska dozvola, makar nije, po novom zakonu. Ali je prošlo 16 mjeseci od kad su zatražili promjenu investitora, za koju još uvijek nemaju dokaza, jer nemaju čestice u zemljišniku uknjižene s pravom građenja. Međutim, imaju potvrdu glavnog projekta u kojem su promijenili investitora i sad vjerojatno mogu sa potvrdom glavnog projekta na zemljišniku tražiti prijenos prava građenja. Malo idemo obrnuto. To su stvari koje bi neko ozbiljan trebao, ali vrlo precizno istražiti. Ajmo dalje. Sad, komunalni odjel za komunalu grada Splita. Imamo 8 godina nikakvog građenja, prekida, ništa se ne događa. Građevinska dozvola po svim uzusima je istekla. Kako fingirati da to gradilište cijelo vrijeme traje? Da je tijek građenja samo da neće. Kad je bila ta tematska sjednica, više puta je Vojković rekao, ali prijavili smo građenje, prijavljeno je građenje 15. otvoreno je gradilište i tako dalje. Pa ako je prijavljeno gradilište 15. zašto si ga na onom prvom slajdu i na tabli današnjoj ponovo prijavljivao u 5. mjesecu 23. Znači nije bilo prijavljeno. Nema građevinskog dnevnika, nema nikakvog dokaza o gradnji i ledina je. Nema tijeka građenja.
I sad treba nekoga dobro nasanjkat i odglumit da se može, promijeniti ta izmjena i dopuna građevinskog projekta, da se kao nastavlja građenje. Kako ćemo to napraviti? Lijepo, dogovorit ćemo se s komunalom, tamo će Ivica Puljak, da ne bi on, da će punomoć Bojanu Ivoševiću i Bojan Ivošević će sklopiti ugovor o najmu javne površine u svrhu gradilišta. Ajmo dalje. I šta se događa? Odmah po izmjeni i dopuni tog glavnog projekta koja je vrlo upitna, pojavljuje se ugovor o zakupu javne površine bez javne nabave i za postavljanje gradilišta. Na temelju dokumenta o prometu, suglasnosti za promet, koji je potpisao čovjek koji je pod otvorenom istragom DORH-a. Dakle, nema pravo potpisa dokumenata. Čovjek koji je Znači, nesuđen, njemu se sudi. Njemu se sudi i on za vrijeme suđenja nema pravo potpisa. Lokalni službenici on je trebao biti suspendiran, ne bi trebao uopće raditi. Tako je. Znači, ovaj ugovor ne samo da je potpuno besmislen, nego je na besmislenoj osnovi, jer odsjek za promet, znači odluka kako se kaže, saobraćajna suglasnost ne može biti osnov za najam površine za građenje. To može biti recimo građevinska dozvola ili nešto drugo, ali ne prometna suglasnost. Ali još dodatno, ni ta prometna suglasnost nije legalna, jer je potpisao čovjek koji ne smije potpisivati. Ajmo dalje. E sad, to sam već rekla. Znači, Banovina izdaje uvjete za promet, na temelju toga iznajmljuje javnu površinu. Ajmo dalje. I onda idemo čitati ugovor. A u ugovoru piše, na zakupljenoj površini se ne može graditi, a jer se može ispod nje. I to je ono što vam je Rovan govorio. Taj ugovor o najmu javne površine, koji je iznajmio među inim stvarima čestice HŽ-a, čestice nerazvrstanih cesta, dakle javnog dobra u općoj upotrebi, što se ne može, ima u sebi jednu rečenicu: zakupnik se ne može zakupljenu javnu površinu koristiti u druge svrhe bez prethodnog odobrenja zakupodavca. Zakupljena javna površina ne može se davati pod zakup, niti na istoj graditi. Niti na istoj graditi. Kako onda pilotiraju cestu? Otkud onih 50 ankera sa njegove slike? Kad u ovom ugovoru, koji je potpuno besmislen, ali piše da ne smije, šta radi Banovina? Zašto nije zaustavila te radove? Već kad su izdali nezakonit ugovor, ali su jednu pametnu rečenicu unutra stavili, zašto bar sami sebe ne poštuju? Znači, oni su kao Split, grad Split, ne snosi odgovornost, nego će snositi small more. Ma nemoj mi reći. I sve si s tim riješio. Znači, dozvolit ćeš im da buše pilote na arheologiji ispod ceste, tko zna šta će napraviti okolnim zgradama i tako dalje, i oni su krivi. Ti si s tim svoje riješio kao javna uprava, kao jedinica lokalne samouprave. Nećeš to zaustaviti. Ajmo dalje. Ovo je prvi ugovor koji je Bojan Ivošević potpisao da bi fingirao tijek građenja i neprekinutost građenja, da bi mogli nastaviti građenje koje nema šta nastaviti kad ga nije ni bilo, je još jedanput produžen. Taj ugovor, ovaj drugi ugovor koji je nakon ovoga produžen, znači prvi je 19. taj je bio do 19. valjda 9. ili do 31.9. i sljedeći je odmah potpisan i on vam ističe 31.12. Znači 31.12. small more više nema ugovor
o najmu javne površine ako Bojan Ivošević ne bude toliko pametan da još jedanput potpiše ugovor bez javne nabave, na nezakonitoj osnovi i tako dalje. Ovo sve što sam vam rekla je već predano USKOK-u, USKOK istražuje, a vjerojatno ćemo još im detaljnije objasniti ovakve stvari. Najveći problem u ovom trenutku je Ministarstvo graditeljstva pod novim ministrom Bačićem, koji su se odlučili za šutnju i ne rješavaju predmet, a nama je potrebno njihovo mišljenje da vidimo koliko smo u pravu što se tiče građevinskih dozvola, po kojem su zakonu, da li vrijedi potvrda glavnog projekta i sve ovo što sam vam rekla, mi moramo dobiti potvrđeno od Ministarstva graditeljstva ili dio, potpuno je svejedno, od toga ima toliko da samo dio potvrde, sve je gotovo. Znači, ako oni moraju prekinuti sad građenje, onda ukidanje prava građenja ovoga što vrijedi i čim se trguje, o čemu svi pričaju da će morati platiti odštetu u grad Split, nije relevantno. Ne, ako ne možeš graditi, šta će ti to? 20 godina ti je isteklo, vrati brate i doviđenja. Stvar je riješena, samo treba pogledati šta je sa građevinskom dozvolom. Ja slučajno, ako mora vlatiti vlasnicima zemljišta... To sam zaboravila, tako je, postoje otvoreni sudski... Postoje otvoreni sudski procesi povrata, znači ljudi kojima je ta zemlja oduzeta za parkiralište, međutim nije prevedena svrsi, više od 20 godina. I to se sad događa. Ti procesi su na sudu u Splitu zaustavljeni, što bi isto bilo dobro da neko pita šta je s tim, jer ti ljudi moraju dobiti natrag povrat u naravi, a ne u odšteti. U odšteti bi bilo da se izgradio small mall, ali s obzirom da se nije izgradio, oni moraju dobiti neizgrađeno zemljište natrag. Samo zbog toga grad Split nije smio raditi malverzacije sa najmom javne površine, fingiranjem gradilišta i ostalo. Ti ljudi će sigurno tužiti i grad, i small mall, i ne znam ja koga, i dobit će odštetu. Ako ništa drugo, oni imaju pravo poništiti pravo građenja od small malla na sudu. I poništit će ga. Ja ne znam zašto bi gradska vlast, Puljak, Ivošević i cijela Banovina silno željela dati milijone ljudima čije je to zemljište ili pravo građenja ne oduzet kad im to treba za stanovnike, kako je rekao, brane, jer se nema parkiranja dovoljno u gradu, plus što je to jedna točka koja je ulaz u staru gradsku jezgru i zbog toga je vrlo, vrlo važna u gradu Splitu. To je to. Evo, hvala svim našim izlagačima večeras, malo se ipak produžilo, međutim bilo je dosta sadržajno. Ja bih prije svega upitala cijenjenu publiku imali li kakvih pitanja, nešto nije jasno, jer dosta je kompleksno ipak tema, posebno za ljude koji se ne bave direktno građevinom. Pa evo, imali li pitanja? Mogu ja nešto reći, ali nema veze direktno. Izvolite. Ali opet vezano za ovo postupanje. Kad je gore bilo prije, ne znam, mjesec dana ona afera vezana za česticu gore kod ove tvrđave Gripe. Pravo prvokupa, grad, kad ima. Znate to? Da se više ne bi događalo da to ide kao nekom pročelniku pa on obavijesti vijeće. Trebalo bi uvesti obavezu u zemljišniku da grad mora se očitovati da ili ne, pozitivno ili negativno, da se ne bi smatralo da ako grad se ne javi da se proda nekretnina na koju grad ima pravo prvenstva. Razumijete što hoće reći? Dakle, u ovom slučaju vijeće nije obaviješteno da se prodaje čestica koja je u interesu grada. Kod tvrđave Gripe. Moje pitanje je ko je procesuiran zbog toga? Da li je grad ikoga prijavio? Ne prijavljaju se ni stanovi, svi koji se Ne prodaju, znam dalje, ali ako je ispod... na prvokup. Ili je grad bio suglasan? Dakle, je deklarirana, a to niko ne provjerava. Ako je to po zakonu o kulturnim dobrima, ali imate tamo neku odredbu, ako se grad, to je ono šutnja administracija, ako se to nagodi u 30 dana, onda 90. Mislim da čak da smatra se da je... Da se slaže, da je suglasan. Ali to treba ukinuti radi ovih stvari da se ne bi događalo da neki korumpirani službenik
stavi predmet u škafetin i vijeće ne zna i prođe rok. I on se automatski proda... U gradu su znali. Ali ovo će biti procedura koja će to... A druga stvar, obavještavanje vijećnika. Ili postoji obaveza da se uvede obaveza, ima e-oglasna ploča, svi vijećnici znaju da se prodaje ta i ta čestica i ne može se više provući kroz ono. A ovaj sistem da pročelnik obavještava vijeće, to mi je kameno dobar, mislim, on može prešutiti, tako? Pa može ići u zatvor ako to ne. Ali kasno. A jeste sigurni da nije dobio suglasnost? To su bile one turbulentne koalicije, pa se i ne bi nego jedan put u 3 mjeseca sastajalo i to jedno vijeće. Je li rok bio 90 dana ako se ne očituju? A je, bilo bi, ali što bi se događalo? Ljudi bi obično bili strpljivi, taj papir bi im bio važan da se ne pozivaju na šutnju administracije. Opet ako je šutnja, opet administracija mora dati neku potvrdu da se nisu očitovali 90 dana. Onda je bilo lakše ovako pričekati da dođe do formalnog odricanja prava prvokupa, da mogu lakše to dokazati na sudu. Dok idu na banku, recimo, ali nekog ukešira i ne treba. Sad govorim za pođavu gripe. Ali gripe bi vam opet došle u istu situaciju. Sad smo se makli od teme, pa ne znam ima li smisla uopće sad pričati. Ajmo se mi vratiti na small mall. Šta sad od ponedjeljka ako grad, evo ne... Ako vi nastave raditi, ne raskine pravo građe. Ovo sve što smo čuli, ovo je sve dijagnoza. Nismo čuli terapiju. Mislim da je to prijavljeno u USKOK-u i da je USKOK po svemu do sada grad uopće nema volje raskinuti pravo građane. Grad je mogao i do sada pokrenuti sudski postupak, njemu niko nije branio. A zato što je gradonačelnik, on tvrdi da je to gradilište postojalo sve ove godine i da je bilo legalno. Ono nije imalo ogradu, nije imalo ploču, nije imalo ništa. Bez obzira na sve to, nije izgrađeno i možeš pokrenuti. Nema veze što je to, ali problem je da imamo tu isto problem. Mi imamo ljude koji su možda od 2003. postali u Banovini, te ljude, njihove zamjenike, koji su postali pročelnici, koji su to sve one stvari koje sam pričao složili, trala, tako dalje, znači sve što ne postoji u pravu su izmišljali, priljevali aneksa 5, 6, 7, 9, 12, koliko ih već ima. Ti ljudi su isti sad glavni savjetnici trenutnog gradonačelnika. Ti ljudi samim time kad bi napravili nešto, znači da bi sutra poslali u ponedjeljak gradonačelnik Puljak pošalje dopis sudu u doslovno jednoj rečenici na osnovu tog i tog prava rađenja mi tražimo raskinuće. Ti ljudi su sami sebe onda pokopali za uvijek. To naroda neće napraviti. To naroda neće napraviti. Može li neko drugi nešto napraviti? Može. Može bilo tko. Može bilo tko tražiti ukinuće prava građanja na sudu, a vrlo vjerojatno će tražiti ljudi koji traže povrat svojih zemljišta u naturi. Znači može se, jer su oni sigurno stranke u postupku. Koji nije čak uopće tamo stranka u tom nekom postupku, jel? Nisam ni međašnik, ni ništa. Mogu li ja tražiti evo sudu? Ja to ne znam, ali ovi koji traže povrat sigurno mogu. Ne može ništa. Mogli bi međašnici tražiti. Je li možemo jedan po jedan? Ništetnost može bilo tko, bilo kad. Tako da vi sutra možete zatražiti. Da ima nekakav proces, onda bi se moglo tražiti. Dobro, to je ništetnost onog prvog osnovnog ugovora, je li tako ko sam vas ja dobro razumio? I prijenosa svih. Da, i onda sve ono što proizilazi iz tog ugovora. Osnovno je zaustaviti građenje i obustaviti ove malverzacije koje se događaju preko upravnog odjela za komunalu u vidu ovog najma javne površine i to bi moglo biti u roku 15 minuta prekinuto. I drugo, trebalo bi u ime grada ili veće sile malo komunicirati sa Ministarstvom graditeljstva da preispitaju sve ove papire koje sam ja sad nabrojila. Grad to sigurno neće napraviti jer gledajte ovako, grad je... da uputi uopće da zatraži od pravnog fakulteta mišljenje o svim ovim dokumentima. Samo malo. Mislim to samo alibi za mišljenje, jer to nema grad, ako su grad, dogradonačelnik Bojan Ivošević, ako su gradonačelnik Puljak, šef upravnog odjela, njegova službenica, radili ovakve malverzacije, zašto vi stalno mislite da bi grad nešto napravio? Ja zato pitam ko je taj ko bi trebao zatražiti od Ministarstva graditeljstva? Mi smo zatražili. Mi smo zatražili 30.6. Poslali smo požurnicu u 9. mjesecu
mediji bi pomogli da ih oni pitaju, pa bi se tu nešto dogodilo. USKOK je u postupku, ali evo, mediji, uglavnom mediji. A ili imate vi informaciju da bi vlasnici zemljišta koji traže u povrat to svoje zemljište mogli tražiti raskid? Sigurno mogu, oni sigurno mogu. Hoće li oni to napraviti? A ne znam, ja ih ne poznam. Ja ih stvarno ne poznam, ali od 17. oni mogu tražiti ukidanje prava građenja. Ali ako traže imovinu, onda sigurno su spremni to napraviti. To je logika. I to bi bila logična. Ali realno, ako ne uzmemo uopće da oni uzimaju, da oni dobiju tu zemlju nazad, ne vezano šta je ili nije, to je onaj tipični povrat splitski, je li privedeno svrsi, nije privedeno svrsi. Ali nije Mislim, to je privedeno svrsi. bija je parking, oduzete radi parkinga i bija je parking, svi znamo da je bija parking 30 godina. Nevezano to. Ali na kraju mi dobijamo priču da je u stvari grad Split da 5000 kvadrata vala najskupljeg zemljišta u Hrvatskoj, da nema skuplje zemlje, možda negdje na trgu Bana Jelačića koji ima nešto okolo, za ništa. I ja mislim da je ideja bila u početku da se nešto napravi u centru Bonačić, sljedećih 15 godina ili možda malo više je ideja bila da se pere šta više para preko toga i nije nikome bilo ni interesu da se to napravi, zato smo imali 300-400 milijuna kuna kredita raznih, znači veće nego preko 400 milijuna, da bi sad imali nove vlasnike koji imaju, kako bi to nazvao, ofenzivu ulaganja na ovome, kao reka, Bliskom istoku Europe. Prostor zemalja više. U svakakvim projektima i las, u projektima koji vrte puno keša i tako dalje, da ne idem sad dalje. Znači, to je jedna priča kao takva je završila stvari. Od možda nekakvog maloga centra koji se treba napraviti, znamo ljudi koji su kupovali poslovne prostore unutra i tako dalje, do praonice para i na kraju gradnje koja će možda postati. Brane, samo radi ovih pilota što buše ispod ceste. To ne bi smjeli. Trebao je USKOK biti tamo i pohapsiti ljude. Tako. Zajedno sa građevinskom inspekcijom. Inspekcija koja su slane puste prijave, nije se niti udostojila izaći na teren. Oni imaju prioritet. Koje? Tako kaže. Ja ne znam koje je... Ili postoji kako očitovanje konzervatora? Jer da to ideš napraviti doma na nekoj Dakle, privatnoj zemlji, dolazi ne konzervatori bi su znala. dali do sada konačno mišljenje. Niti su dobili od maila koji kontinuirano prati to, iti jedan izvještaj. Morali su 4 izvještaja do sad poslati. Znači, niti su ispunili, niti investitor, odnosno njegov kooperant, to ispunja, niti konzervator. Kako može izdavati, sad je izdata peta dozvola izdaje, a nije na 4 mu nije dobio izvješće. Mislim, realno vi da sad idete, morate provući novu vodu kroz Vukovarsku, vi bi morali zapisati pilote, tako? Nešto se tu događa. Tako. Mislim, ili da ova zgrada ide sad buši pilot ispod ove zgrade. Ovisno o tome jednostavno... A isto tako, ako nije oštete nešto, nisu osigurani, nego će to vjerojatno grade znači protivno bilo kako. Što se dogodi tim zgradama? 20 metara jama. Ovako, sad, ovo je građevinski, ne znam da li će vas to zanimati, ali one dvije izmjene koje pišu na tabli iz 15. godine, znači ovo prvi put su promijenili svašta, a ovaj u 5. mjesecu, a u 7. mjesecu su dodatno mijenjali način gradnje. Znači, do tada je bilo način gradnje od zgora prema dole. Znači, on kreće sa pločom i onda buši, napravi ploču ovu razu zemlje i onda polako ide dole i gradi naopako. Znači, ne gradi prema gore, nego gradi prema dole. Upside down se to zove, takav tip građenja. Mislim da sam, rađen vam je hotel u Praškoj sada i onaj objekt na blizu trga iza kantuna, isto tako. Tako se sad normalno radi. Međutim, njima je to bilo preskupo. I grad im je pogodovao izmjenom građevinske dozvole 15. i dozvolio im da grade uobičajenim putom, napravi rupu i napravi te pilote. Tako da ja ne znam ko je tu više pogodovao i ko je tu više kriminalan. Jer te pilote ne možete dozvoliti radi toga što vam idu ispod prometnica, ispod instalacija, ispod kuća. Šta ćete s tim? Znači, samo zato da neko od investitora uštedi 2 lipe jer neće raditi upside down, nego hoće od dola prema gore. Di smo došli?
To je u izmjeni glavnog projekta, ne u građevinskoj dozvoli. U izmjeni glavnog projekta nemamo građevinsku dozvolu. Dobro, samo... Ali, Teo me izvježbao pa sam navikla da je to građevinska dozvola. A što je s ovim izmjenama i dopunama lokacijske dozvole? Uvjeta. Dakle, najprije 8.8. je izvršena izmjena i dopuna lokacijske dozvole i to je napravljeno protuzakonito jer je po zakonu trebalo ima priključak na cestu, nema. Potpisnik je Teo Vojković. Onda se nakon toga radi u 5. mjesecu izmjene dopuna glavnog projekta po toj lokacijskoj dozvoli opet Teo Vojković. Ova zadnja se radi bez Teo Vojkovića. U prelazu vlasti sa Opare na Puljka. Znači to je onaj zrakoprazan prostor i onda u tom zrakopraznom prostoru se napravila ova promjena sa centra bračna Smolna. Dobro, nejasno je po kojem projektu oni rade. Oni sada rade. Zadnja informacija je bila ako mi ne dobijemo građevinsku dozvolu ili potvrdu, mi ćemo raditi po projektu iz 2015. Dakle, neće biti hotel, nego će biti Zrakovački centar. Kako se radi, dakle, projekt je generalni 15. a građevinska jama se radi po projektu iz 17. Uvjet je da bi se pristupilo gradnji da postoji izvedbeni projekt. A onda su bez da imaju ikakve dozvole su napisali samo na projekt građevinske jame da je to izvedbeni projekt. I ta firma više ne postoji, to je ovi XXL. Oni više nisu tu. Ali rade po tom projektu. A pitanje je XXL, to je taj od 15. A ovo što je bila sad prezentacija da će se radi na ovo, to je od 3 LHD. Da, to je 3, da. A 3 LHD je iša na kombinaciju kako lokacijsko ne može dobiti ako nema priključak na cestu, da uopće neće imati građevina izlaz na ovu stranu Istarske ulice, na parkiralište. Jer to se ne može pretvoriti u javnu prometnicu, kolnu. Ne može, mislim, jer je parkiralište izvan ulice. I onda su to isključili i onda samo na ovu stranu su išli i onda su radili još rekonstrukciju da bude hotel, da ne budu apartmani. Jer ovamo su apartmani. Da, to je bilo... U osnovi opet ulazimo do toga, stalno se krivo interpretira. Small mall nije mall. To je građevina u kojoj nešto malo ima trgovački prostor. 2 etaže i to je upitno ili ima 2 etaže. To će biti kokteli na sve. Ja bih se samo vratio na trenutak na apsurdnost situacije Puljka. Znači, jasno je da grad ne želi raskinuti ugovor o pravu građenja i cijelu stvar vratiti na početak, a kad bi on bio pravi gradonačelnik, kad bi brinuo o interesima grada, on bi to morao, štiteći interese grada, napraviti sutra. Podnešiti ugovor i spriječiti daljnju štetu. Znači, u ovoj situaciji smo rekli interes grada je 0, ne postoji javni interes ili je na gubitku. Ako se vrati, presudom se zemlja vrati prijašnjim vlasnicima, to će platiti grad. Znači, da bi spriječio štetu, on bi trebao sutra ići utvrđivati ništetnim taj ugovor. Ako se sagradi small mall i ovi dobiju nazad, opet će platiti grad. Znači, on bi morao ići realizirati ugovor. Neće dobiti novac za pravo građenja i komunalni doprinos, još će morati platiti ovim nadam. Znači, da bi spriječio štetu mora... Još i platiti, da. Da bi spriječio štetu mora raskinuti ugovor. Da, Puljak i Vošević su napravili ogromnu štetu na ovom, ali ogromnu financijsku štetu. To se svi pita. To samo Ibrica zna. Ali od početka svi to rade, to je nestvarno. Od početka svi održavaju na životu nešto što je ništa. Mi znamo šta je on upravo imao logiku. On s time da se tu nešto izgradi zapravo sprječava nekakvu daljnju štetu, da taj prostor ne izgleda tako rupo, da grad dobije